Haba kena long lai buron ru pungut tiga meli. Kumno kia meli gini. Meli mentah kyo baka hang jing hang melabanai. Kena ka pisah ka guidelines long ba ka discretion for the public. Namun ipai ba, mendai bawa ka discretion balaj bolak. Bawa semua orang tempat pula baka tenangi ko nagi enjoy. Kena berai upai ba. Ka guideline balai ka sekolah kami siapa minai kita jinjia ka beja sopsi beduk masuk. Alagi jong si bron ru pungut kia meli yo. You cannot see that. Melaban aja pembetul kata kerja You cannot see that. You cannot misuse. Melaban kapal lain nggak bisa kapal lain mentah jongki duki sup kipat jongki be. Okey Pak Babi. OPE lagi ni kisni. Kita sekarang makan talk lagi bagi Emily John the BPO. Kita clean politics. Kat ba yang datang Emily scheme. Kepada hak beliau Pak Ba. Kepada sorkar ai. She pull up Kim Juai. Tingin ko apa ni pun tinggal tu ya lek suluk kayu tam. Bontok kita yang datang Emily scheme jumi. Ini lekin. Lokal kita lapor nanti. Bontok kita kuat yang penentang Emily scheme dengan orang pertahanan bersiap satu kena sekali wah. Ini orang. Kendai mengi. Di balik tentu IT. Dai mengi. Hinpay kini ki konstituensi badan ki MLA VPP mentah. Sampai baru kini kita remlut nama bakila mat ki beriang. Teh kapol bempat mat teh ani sekitar wai ka beneng kendo semua belak yok lut. Rimenta dalam mat pilai ihi ngam dan kamban kerentan teh kata. Voice of the People Party VPP lingba ke result election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapan krep banyalam ya ke executive committee ke batamai ha council dah berjob hadu kat new seat nagi arp kandai tli ki MDC constituency kat ba ke NPP Pat Tang South seat. But when you come to a party like the VPP, they've just recently been tested. And I think the tall promises made by them is going to be the cause of their own problems. It's not like NPP is creating a problem for anyone, but a party like that, which is very regional in nature, even in their approach, even in their subject matters, even in their agendas, are creating problems for themselves only. Ubak Fantin je la kadang kertong ke NPP namalki la imkra ula syak penlim not haga kertong juga VPP ke kong DTH maja ke bala yok bankur sawjar praspa nru punyo vote nak result election MDC ke bala nyo menta kasngi ha ISBT mauyong. Ubak Fantin ula poi syak kerdan balai da ke biok kur tang lai hajar sanspa arpo kendai vote. Kore ramba jong ke parti pra kenal bapa tahu mereka wai kam diam wai kam engineer ki staff das ki kinai baron tangkawai sakli no presiden jong biru ubalawan pankam nanga ngani thui pi ngai kam ku basam thon ru phomon makasman tu challenge ya kene benong ta penyedibit presiden Jopi mau lawan pankam lantak konstitusi tangkowe ngaswa benong iki parti pra kremu khao pene itu pra apa khao di khao jongta konstituensi ke bapoy ke top 1 lani kata ke belah tamlut yang paro kadai ke 20 maulai konstituensi hakaba unong job ude Edison Karum no nakaseng VPP ubalayo hado arpuar hajar reus bakat kandai vote katba ubawan maar pad ude MDC barem uba tebor pathau kumu kertong shimen ubalayo tang 10 hajar arspa nyopu ar vote maka jingtam vote kadai hado
ขัดอาร์ฮจาร์ไลส์ปะเซาพญโวด Last but not least, Parti Ajas PDP ngan ong tai kini ke arteli nomor bakidon kini hang ne mo thabasan kisno aha ka patulun NPP tang suksem perston aha Dan di bawah keren tang suksem buat Preston lahap baca clear. Mentau tahu keren udon hanta patrun clear. Usmaya takkan jabo clear. Ngangit bagi pa kila terang ya kan ga sngi ka bamenta bakin yo snow ya ga jing penchai te ga ni ga por ka bamenta ngasno ban aingo ru yo blay obla dan ringkat haga jingat lenti ka jungi na trai kini ki kena ki bara plakat kin pen paru ya ga durkmat jongki nga ko ban i pen paru wat num ka ga durkmat jongki bangan i ya ka durkmat jongki kumjuk kalong bit pin ka ga durkmat jongki penhap lihat itu kabiang la ringi ikum tu ini ga durkmat wat num ka bali pileran ban ka ya ga durkmat ga jongki kampla shu yang ala dengan i kini ki bayang hang ni nama ngala da pentip badon ka jingtmu banra lamayong kalong ka bade ha ka sinchar pat ba ngingim don jing smu per bat ni kwa ban ailat ban pin pan paw ye ka jing sno ten rei tanggawe ka bangadon ban om pi ki bara plakat pi ki bara lamayong lada pira ada ka jing sno tu bagalong ka bade ka piang ka jingra lamayong ndai la hira tang namar badon ba penshit klem sutu ngaso snei kala shai kala chisi ka jongpi lesi pileran ba pilakum sha penshit hangno ti nganong epi umdai tang ganong stone constituency ka bakwa batrang yang ni ski kari bat ka jaj riu menta ka ski ka pai khamat sha kani ka jingalang ka bakin yo so ya ka jing penshai jingi to the voice of the people party